atenu mamang kami labo ermang-mang, ulah atenu mamang kami labo nergang-nergang tersinget menda bibi, karena zaman gundari lame seri ras zaman siadi bagi pancing ras kereta api. Adi zaman siadi sidi laki sinungkuni zaman gundari di baru naki-naki di baru nungkuni di laki. Birawanan ini nidah di baru pakai bikini yakap nagun terwili banu sursa ibu rui kiam iya ku rumah mami katakan nagun terwili piyah mani cabuni ku lemari Duna nini pe ikut ku lemari. Ulah tenu mamang nini dah diberupa ke bikini adi zaman gundari di laki ke melala pake rok mini. Birawanan bulang nidah di laki buk nagedang akap nagarang bolan paksa bas caman perang kiam bulang ku teruh karang sing nagon cena megandang menam bulang karet biang akap biang nahe bulang tulan ulah tenu mamang bulang idah di laki buk nagedang adi zaman gundari di berupe melala ers luar gedang. Zaman gundari, zaman emansipasi Feri Ergana diberuras di laki adi masalah kaya tuhumin hak ajasi tapi makanan labo KIP banci ibahani. Kita si muda dengar dikatakan generasi muda perlu si jaga adat budaya anta ulamin perbahanta birawanan nini ninita ulamin perbahanta birawanan anggo nini bulanta. Birawanan ini nidah diberupa ke bikini akap nagun terwili banu sursa ibu rui tiamia ku rumah mami katakan nagun terwili piyah mami cabuni ku lemari duna nini pe ikut ku lemari. Ulah tenu mamang nini nidah diberupa ke bikini adi zaman gundari di laki pe melala pake rok mini. Zaman gundari, zaman emansipasi Seri Ergana diberuras di laki adi masalah kaya tuhumin hak ajasi tapi makanan labo KIP banci ibahani. Kita si muda dengar dikatakan penerus bangsa perlu si jaga adat budaya anta ulamin perbahanta birawan nini ninita ulamin perbahanta man alengan tendi nini bulangka.